Giant Hills Autonomous District Establishment of Ilaka and Village Election Act 2015 appointment, power, function and jurisdiction of Daloy, Sardar and Wahesh Nong Ang 2015, bala soidulat ke jilla, la thung tangi shenrang ki bala pan yakun, yakakardan Wahesh Nong, ong ma madan by Rambai MDC ka 4 amwi kletershi. Kini ke jing mam sngo tho iki kenon an trekam ke day ke jing teko kam trekam jok executive committee JJDC ba minta ka ba klam da bu shai he ka jing tho ban maham ki daloi ban ai jing ben na mar ka ni ka na step cha ha so minting ha ka ba la don ka ken thei ka bla mi shakhaman ban ye khon wa he shnong alor kini ke jing jaw lo ong ka jing sha ka no ning kong ka long ye ka executive committee ka JJDC bat kum ka isi ka day ban pet bria iki ak trekam khnang ban num shai lam bakla ki pai pa nong song snong ka than aka be day bat ka jingdo tulop ki nong tre ka council sa ka wei u kin tho ba ka day na ka daw da ka jing shai lam bakla ki MLA ka rilom janja ki badan hadu nyongun na martang na ka benta ka election jong ka GHDC ka sarkar ka la plat ya ka pisa ka ba shispa klor tam sa garo Henry kalong mo ya ka JJDC pan pensa teng ya ka tulom kabala bu jing e mentai ki kme ki kpa pan siu ya ka bai school jong ki khon ki kti kum ki nong shan jin elected ngan ya san na ka benda ki pai ba hapo ka yeng dor pa bat nga kren na ka men sim ba ki nong shang shnong kim day pan shai lam pakla pen kon umar rembai kini nga penyo ya PDKT di wo penyo de strict proof ko wayo hagani warok thagi da chandur ringini mong thagi kana thagi ona hi ne bai MC na pakeni ga 2015 tegani la da cha yalam bakla ki pai ba nga kwa ka sa jini ma de je le ni chakmat ta ki pai ba tip ki leng ba kani ga ak ko da amendment apa table apa kani da asan ko kono wa tho ba ki hini hi ne bai nto si ne te kaman ye le we chnong ni ro dep dang khasanar phaus ni ha ka chnong som ting de ka kan thai ba yo man ha wa kani ka ak amu em ye ye em le wi du borom ye wi no honorable member haten wo dep ye kani ka jingli te juba ko si em borom bang ha ma kat kam kani ka ak ta ye ya chimbata u contest election de ki man bai to do man pa da tho ba ki hi no ro kani te karu kam te em dibu buram itu honorable member haden wadadab juba posi em ke jinggeli yang kelaman wa ka motion yang au ka anya jet wa senang mambi yang gana handrai hapar wa tebel ki ka ni ka anya rajar kasan ola da man MDC ola executive member ni ka par te kaman to cha ya lam bakla pa ba kata metu ayo da pita yo contestan ka dam ye PRC ba the lost public election Tawin ke senang dong kontes untuk apa yang skutani sak disqualified pada kamang wang ke berthai. Kaya benar ko, yang ke executive committee yang ke district council. Lane, ya ke jingle wam MU take care ke council de yok doloi yang ke ilaka lane pada lagi ilaka ulek kulmar gini kaya waro. Te caya lam gipa, caya lam bakla ginong chong senang yang ke janji district yang i lengba jing thut krek kam yang executive committee ko kan ni kam jo la mu penche gi yo lene bo gi kata ka waong gi ka wording kuman go kam ka jing maham ye gi daloi waro ki wa ma pa kan ni ka jang ji industri ga wi waro gi la ka wam cha wela election wa het nam ka man be kini to ada dia ko nga yo ke jingcha yalam bakla di pajba yang ni ke district yang i wang ke jag baru penar ko man kende pa 100% so la em to ki penar la ba gam kita gi biate le ni gi bi tekar kam tenga nga ya kam geni la uthola di ni sakmat mhade dia tengah kwa tentu gi perlap pa asta ke pertawi secara da sibon ke lakelet ke tam geruna tangkam ini kita guru kami de kudaman tablet kaman entertain bi gi buru de bu chaya lambak lagi gi nong chong chnong hapo dari lom janti yang i kaman uje nong yalam gi volunteer ya ga chnong ga thaw gi kam gi wa chnong lane gi bi tuman gi nong yalam chnong
wa uca ya lam baklai hawa ki bru de chna gi ni ga an ulai ga de bituat tengah ni ga por kwa biang besnya ni sekajang di wa snya burama I hado ne la na central scheme kini ke budget arjar arpafran ko kun agal ini hubnai February March to financial year yung snem arjar arpanru katul kama la sudo le benai dakut news nem im yo sanction ni chiana la negara ko angi ke 15 finance commission ko ba ai negara sarkar India nyau dia wa nyau yam brema wadok ki khan yang ngari jantia ye kata ke jingger ku ko tau yo ki kam jo yo ki par ko mchwa tekar kam te ngas nyaman ki ye ni woro to lengba ni kubar the kentulut yegi perlok ki waman ki kolik yang ki elected MDC yang gani ga kosang usnya bagi jet no yegi ga wording ko wa krotam pertai ko angi elected kam ki beruda cha jet so me ko ki ki pa binia upure yegi tegi regulation upure yegi tegi ak yegi tegi clause ko bonjak kat kam ulak ki pa ba uca ya lambakla kamu man gini gisngi pada dem tengah gini gepor kwa au pensnya sekajak ini keye ko mut ko mang ini betai bahai miat yang ipai ba ngagani kelaman ne benta ke sentimen yang publik yang kinong jangki hills kamtam kitu kuda em khat pras nam chanan kuda em ka hok wo jet yiginong mikman tom to yo ki baca ya lambakla gi hawa ki dedep pencet ki haki kam kita ki elected MDC kuwan ya sak ne bentai bahai miat yang ki ba yang ni ga janji hil distriki through this akosau yang ni ga janji hil autonomous city council ni terberlang nga snya ai kublai kerpan ya pi wo pelai pi por wo koridor yang pi ha ga jing ya to wo ga ni ga wa idia chairman ni da kwa as ka wi upensnya wini nga jingyo yang nga mte nyo kolam MCP kam wacha baglam bakla kinong mikmat yang I nangan ni rilom jantia ko em hado nyaung teligisip ko angi ki member yang legislative assembly yang state mikar yang I wadap hado rupangon ni ba ile ko gani kur kom le gi hakaro hilda pelak bisa gi ngasnya tho ba wa ke general election segaja karohil autonomous system council tauman baika next year 2026 on the month of February tekatuman lekaman gaman le sedo arna citeng le benaya dangsa hado upa yasngibu ya tabot kita ya apa karohil autonomous system council tegani le pensau dia wi ila ne betado ni kita ga karohil I hoy mugdo I gani ga hok yang I kuda I kerpan le sarkar India u pendile ya I lane penduna ya I wahai tai tadapai de ko palat cispa kurur sanan ila I hado ne le mbyo I kat ni ki bur de yor ai ko kre ko man ki council employees watang usubas kur khan lemyo de ki tip dang yo risol lagi khan ki em gitu ko jaj patan da yam dilingo gi gini institution ko per ko em hapo jwai taw lane chagi chabar yang jwai taw le yu yo ki khon ki taw chom tho exam te kada result tanga nga yale dem ye gi clear ye ga school fees te dalai le yo result ki kham ki te sachisen ai ko blai gerpang biang api ki perlo ko wan media section wa usnya babi upat spread dia gani news kenang wa yu yo jing che kinong chong chnong yong gani ka district yong I lengba gani janji la autonomous city council ko ngaman ka mu wi ni elected MDC na kaso am wi kleterchi territorial constituency the yoluti yaman lengba gani kubar ko nga kalama from bottom of my heart nga am inspiration ko kwa ule full cooperation nebenta ka blessing ya ki nong chong chnong yong gai
yang dipakai nang jang senang yang gini ke janji listrik yang ini baru kabi jadi gini kita pajak bekut na di bawah kumo beromo hipertuji nam yang belai wakar wadaya igara kublai api di bawah ama kublai sibon siajar mo